Na čelu pa seveda praporščak, ki nosi grb z insignijo kurenta. Dajmo pozdraviti z bučnim aplauzom 16. princa karnevala Aleša Goričana, plemenitega Maksimiljana Gregoriča. Naziv princa na Ptujskem se podeljuje tistemu, ki je z ohranjanjem etnografske dediščine, ki se je z ohranjanjem etnografske dediščine še posebej izkazal z delom v svojem društvu in še posebej pri organizaciji, izvedbi ter promociji kurentovanja. 16. princa karnevala Aleša Goričana, plemenitega Maksimiljana Gregoriča, spremlja princesa plemenita Ana. Dajmo jima zaploskati. Princa pa straži prinčeva garda, ki plemenito kri varuje z meči, praporščak visočanstva pa nosi torej prinčev grb z insignijo kurenta. Princ je tudi upravitelj Sekelijevih posesti, poleg tega ima v lasti več dvorcev, hišo na Ptuju in vodni grad Ristovec v Brstju. Please welcome our Prince Carnival, Aleš Goriča, the noble Maximilian Gregorič. The title of honor Prince Carnival is granted to individuals who have proven in their social environments that they are committed to preserving the rich ethnographic tradition of the Kurentovanje Festival. The 16th Prince Carnival, noble Maximilian Gregorič, is accompanied by the gracious Princess Ana Gregorič. The noble blood is guarded by the Imperial Guard, who carries swords, whereas the standard bearer also carries his insignia with the elements of Kurent. He is the owner of many lands and castles and even owns the water castle Ristovec at Brstje. Spoštovani, na oder vabim 16. princa karnevala, da vas pozdravi. Princ, izvolite. Dajmo en aplauz, drago občinstvo, za ptujsko pustno oblast. Spoštovani zbrani, veseli me in tudi veliko čast mi je, da vas smem pozdraviti tukaj kot aktualni princ, 16. princ Ptujskega karnevala. Danes nam je vreme res služi, oziroma nas je postreglo z lepim vremenom, tako da verjamem, da boste lažje preživeli ta dan v čakanju na vse maske. Verjamem pa, da nas čaka en lep dan, ena lepa povorka z krasnimi karnevalskimi maskami, kot tudi bogatimi etnografskimi maskami. Tako da uživajte danes na Ptuju, zadržite se tudi še po sami povorki in seveda vabljeni še ostale dneve na Ptuj. Pri nas bo pestro do pustnega torka, na pustni torek velik zaključek letošnjega pustovanja. Vi pa si v tem času res dajte duška in malo pozabite na skrbi, pa si privoščite tudi kakšen krov, pa tudi kakšen špricer. Tako da uživajte danes in hvala, da ste prišli. Dajmo en aplauz za princa. Ki bo z princeso plemenito Ano in svojo gardo torej povedel povorko. Z nami je danes torej 42 karnevalskih in etnografskih likov, karnevalskih mask in etnografskih likov v 72 društvih.
Kot drugo za princem se nam predstavlja Pihalni orkester Ptuj. Dajmo jih pozdraviti z enim aplauzom, drago občinstvo. V letu 1855 je bila prvič omenjena mestna godba Ptuj, tako da mesto z orkestrom beleži že 163 let neprekinjenega delovanja godbe. Več kot poldrugo stoletje ljubezni do glasbe, ki nikoli ne zastara. Pihalni orkester Ptuj sodi med nosilce kulturnega dogajanja na Ptuju in aktivno sodeluje na vseh pomembnejših kulturnih prireditvah. Pihalni orkester Ptuj pa vodi profesor Fredi Simonič. Dajmo jih pozdraviti z aplauzom. Ptujski pihalni orkester pa danes ponosno nosi pustno kreacijo oblikovalke Sanje Veličkovič, masko Ptuj Kur, ki predstavlja lik kureta z mestnim grbom, ki služi kot viteški oklep. Our second group, the Ptuj Brass Orchestra. It has been first mentioned in 1855. Therefore, one can say that the city bursts with 163 years of continuous musical ensembles. This tradition represents pure love for ageless music. Today, the Ptuj Brass Orchestra is one of the cultural center pillars of the city as it actively participates in the most important cultural events and unites music lovers of different ages and professions. The orchestra performs under the baton of Fredi Simonič. The Ptuj Brass Orchestra is dressed in the carnival creation by Sanja Veličkovič, the mask Ptuj Kur, the Kuren figure with the city coat of arms which serves as a shield. Hvala orkestru, glasba in karneval gresta z roko v roki. Naslednji pa se predstavljajo orači iz Podvinc, za njimi bomo pa videli še orači iz Lancove vasi. Dobrodošli! No, v pustnem oranju je vsekakor skrito magično obredno oranje od ravnega magičnega kroga, okoli vasi, s katerim so nekoč veseli zmagovali, slikovljivi. Srečo in dobro letino s tem, ko na kmečkem dvorišču zaorjejo simbolično brazdo in posejejo seme za debelo repo. Skupina orači iz Podvinc se prvič omenja v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Danes je sestavljena iz več parov koničev, pokačev, korantov in pomirača. Hvala vam, možje in fante iz Podvinc, z veseljem pridem k vam na špricar tudi naslednjič. The first group of plowmen is from village of Podvinci. After them, plowmen from Lancova Vas will join us. Plowmen are a popular carnival costume characteristic for Slovenske Gorice and the Draven Ptuj field. The costume conveys a forgotten ritual of plowing a magical defense circle around the village that shall protect the village from evil spirits and at the same time solemnly marks the plowing of the first to announce the beginning of work on fields. Therefore, it was believed that plowmen bring luck and good harvest. The group of the village of Podvinci started in the 60s. Today, it is formed by several pairs of horsemen with crackers, podans and pickers. Dajmo en aplauz za orači iz Podvinc, za njimi pa prihajajo še orači iz Lancove vasi. Pustna skupina orači iz Lancove vasi izbira iz predvojnih let.
in v pustnem času hodijo orači torej od hiše do hiše, orjejo za debelo repo, s čimer želijo gospodarju in gospodini dobro letino. Skupina šteje 15 do 20 članov in jo sestavlja 6 koričev, 2 bobara, 3 bogarda, jajčnica, ko je moški oblečen v žensko, ter 2 do 4 korači. In seveda se ima pridružita še gospodar in gospodinja. Ob obisku oračev tečeta jajčnica in korant najprej do hiše. Torej, jajčnica in korant gresta do hiše, jajčnica pozdravi, vpraša, ali lahko zaorjejo za debelo repo, kojiči pa začnejo orati in pri tem pojejo, seveda pa ne smejo manjkati tudi pokarji, ki začnejo pokati. Korant drži za plug in orje, jajčnica pa na to za njim trosi pleve za debelo repo. Ostali koranti oprizarajo ples korantov, gospodar in gospodinja na to obdarita skupino, jajčnica se jima zahvali, jima zaželi obilno letino, veliko zdrave živine in pa zdravje pri hiši. Seveda pa tudi nekaj spijejo. V zahvalo za darove orači zapojejo, pojuč zapustijo hišo, seveda pa ju gospodar in gospodinja prosita, naj naslednje leto spet pridejo. So the group of cowmen of Namsavavas is formed of 6 horsemen, 2 whipped crackers, an egg woman, which is actually a man dressed up as a woman, and 2 to 4 korants. This ethnographic group was established before the war. They make door-to-door rounds and wish good harvest to every family that accepts them with open arms. Owners give the same gifts and ask them to come again next year. Ajmo pozdraviti orače Lancova vas, pod naslednjim pa prihajajo pokači. Prvi se nam predstavljajo pokači Župeče vas. Pokači Župeče vas so mladi fantje, veselih pleterje in Župeče vasi in Gorica na Dravskem morju. Zase so povedali, da se pokarja naučijo že od zelo rosnih letih in to tradicijo z veseljem prenašajo z rod. Prejšnjo soboto, spet si izgubil klobuk. En aplavz za pokače iz Župeče vasi. So the loud whip cracks echoes the dark winter nights and announce the arrival of spring. The original ethnographic and traditional character proclaims the beginning of the carnival season in the company of Buddha. No, glasni poki bičev se razlegajo temno zimsko noč, naznanjajo prihod pomladi, če ne ugasnemo mikrofona, pa lahko tudi poškodujejo zvočenje. Pokač je etnografski lik izvirne etnografske umetnosti, ki zraven kurentov med prvimi oznanja začetek pustnega časa. S poslanstvom začne ob svečnici in ga nadaljuje do pepelnice. Oznanjajo čas pustnega veseljačenja, prinašajo srečo in blagostanje ostalim likom, pa pomagajo pri preganjanju zime in zlih duhov.
which may bring harm to animals and people. Dajmo pozdraviti pokače iz Župeče vasi, kot naslednji pa so se nam pridružili pokači iz Držca. Fantje, kako je bilo na Severini? Odlično. Pokači iz Držca, kdor ne pozna Držca, je prijetna haloška vas, Medrekava. Za časa pusta dovolimo ploskati, drago občinstvo. Dajmo jih pozdraviti z enim aplauzom. Držec, torej prijetna haloška vas med rekama Dravino in Polskavo v občini Videm. Tamkajšnji pokači so furmani, ki so vodili konjske, volovske ali kraje vprege, pri tem pa jim je bil v pomoč tudi bič, ki ga je furman vihtel, da bi naznanil prihod domov. So you have met two groups of whipcrackers from Župeče vas and Držec. Naslednji pa se nam predstavljajo kopljaši iz folklornega društva Anton Jože Štrafela Markovci. Dajmo jih pozdraviti z aplauzom. Kopljaši predstavljajo ženitne like, ki so nepogrešljivi na sleherni gosti. Kopljaš ima vlogo spremljevalca ženina, ponavadi je seveda njegov najboljši prijatelj in v obredno službo stopi, ko ženin starešino in svati odhaja iz hiše po svojo nevesto. Tako se postavi zunaj, poleg vrat, svoje kopje pa dviga nad pragom, kvišku tako, da tvori slavolok. Ženitni sprevod naredi slavnosten in ga poživi s poskočnim plesnim ritmom. No, iz folklornega društva Anton Jože Štrafela Markovci pa izhaja tudi Matevž Zoki, drugi princ karnevala, Zvonko Križaj, pozdravljeni. Princ s društvom pleše že 30 let, prvič je zaplesal 1988. Folklorno društvo Anton Jože Štrafela Markovci pa edino v Sloveniji gojita en in edinstven lik. Kopljaši pa so bili takrat, za časa Zokija II. Tudi prinčeva garda. Dajmo jih pozdraviti z enim veselim aplauzom. Please welcome the spearmen, which were essentially a wedding character. A spearman accompanies the group and is usually also his best man. Only because of their presence and rhythmic motions, weddings turn into festive occasions. He enters the ceremony when the groom leaves the house with his parents and other wedding guests to pick up his bride. He stands outside the house beside the door and hoists his spear, decorated with a traditional kerchief and multicolored ribbons high into the air in order to form a wedding arch. Also, warm welcome to Mateusz Zoki II, the second Prince Carnival, Zvonko Križaj, who is also a member of the Folklore Association Anton Jože Štrafela Markovci. He's been dancing with them since 1988, so for 30 years. The Folklore Association Anton Jože Štrafela Markovci is the only association preserving this unique figure. Back in 2002, when he was Prince Carnival, they were also members of his guard. Tukaj je ena prošnja za predstavnike medijev, prosim, če se umaknete nazaj na za vas odmerjeno mesto, kajti kopljaši mečejo svoja kopja tudi visoko v zrak. Dajmo jim seveda dovolj prostora, da se nam predstavijo. Klaudija, mislim, da ko se boš možila, kopljaši definitivno del tvojega ženitnega sprevoda. Pa pogleda, če ga boš morala dobiti iz lesa. Naslednji se nam namreč predstavljajo ploharji iz vasi Cirkovce. Cirkovški ploharji prikazujejo star ljudski običaj, dobrodošli.
In Klavdija, takole gre zgodba. Če se v preteklem letu v vasi ni poročilo nobeno dekle, so na pustni torek morala vsa neporočena dekleta po vasi vleči ploh, na katerem je sedel slavnati ženin Onzek. Najstarejše neporočeno dekle je bila nevesta, za plohom pa so hodili močni fantje, holcari, ki žagajo zadnji del bora in ga puncam delijo za srečo. Na listku zraven kosa lesa piše, če ga nisi dobila iz mesa, ga boš pa iz lesa. Da pa je seveda vse še bolj veselo, prevod spremljajo muzikanti, na baritonu vas pozdravlja tudi 9. princ ptujskega karnevala, Miran Urih, Majer Cirkovški, dobrodošli. Let's welcome our next group, the Log Haulers from the village of Cirkovce. Log Haulers from the village of Cirkovce represent an Asian traditional ritual. When not a single woman in the village got married in the previous year, all unmarried women had to haul the log through the village. Onzek, a hay groom, was sitting on top of the log, whereas the oldest unmarried girl had to be his bride. Strong men, the loggers, who saw the last part of the pine tree, follow the log and offer its pieces to young women for luck. They also hand out a piece of paper with the inscription, "As you did not find a groom in flesh, you will get a wooden one." The proverb, "the more the merrier," is undermined with a cheerful band. Their member, the baritonist and the 9th Ptuj Prince Carnival, Miran Urih, Majer Cirkovški, sends his regards. Klavdija ga ni dobila iz lesa, torej, vemo, kaj to pomeni. Naslednji so pa dornavski cigani, pozdravljeni, turistično-etnografsko društvo Lukari Dornava. Skupina dornavskih ciganov obeležuje v letošnjem letu že 24 let delovanja v tem društvu. Nadaljujejo zgodovino dornavskih ciganov, ki se je začela pisati že leta 1961 v družini Franca in Mete Petršič. V Dornavi, dobrodošli. K maskiranju lik cigana je Franca Petršiča spodbudilo dejstvo, da so v Dornavo redno zahajali cigani, ki so prosjačili za oblačila in hrano. Cigani so najraje prišli takrat, ko je bila v vasi seveda kakšna gostija, ker so bili ljudje takrat še bolj radodarni. Po domovih so nekoč opravljali tudi razna dela, kot je brušenje nožev, popravljanje dežnikov in lotanje starih piskrov. V današnji skupini, ki jo sestavljajo seveda vse starostne generacije, imajo še vedno svoje ustanovne člane in aktivne posameznike, ki delujejo že več desetletij. Njihov cilj pa je na različnih pustnih povorkah svojo pozitivno energijo razveseliti vse obiskovalce. Pozdravljeni, dornavski cigani! Here are the gypsies of Dornava, the Tourism and Ethnographic Society Lukari Dornava. The group of gypsies from the village Dornava celebrate their 24th anniversary in the Tourism and Ethnographic Society Lukari Dornava. They continue to represent the history of gypsies of Dornava, which dates back to the year 1961 and the family of Franz and Meta Petršič Dornava. Franz Petršič chose this mask because of the fact that gypsies love to return to Dornava on a regular basis, but they were begging for clothes and food. The gypsies' favorite time to visit Dornava was during a feast in the village when people were less tight-fisted. They would usually take on various work, for example, knife shaving, big umbrellas, and soldering all the cloth. Today, the group is composed of people of all ages. There are many other founding members who have active in this field for decades. Their objective is to share their experience with spectators. Hvala dornavskim ciganom. Vidimo tudi izjemno akrobatiko. Stojenčki, ne počnite tega doma. Pravzaprav ne počnite marsičesa, kar počnejo dornavski cigani doma. Geht die Zeit
Klaudija, se spomniš lanskega leta? Nema sedem več. Dobrodošli, kot vidimo, imamo s sabo tudi, ja, pri Minoritih komaj bo pečeno. Malo lačen, ne pridem, hvala. Bom počakal na karnevalsko dvorano. Ali mi zna kdo od dornavskih ciganov povedati, koliko vas je danes tukaj? 180. En aplavz za dornavske cigane. Pa poglejmo, kaj bomo pošlogali Lorotu. Ni dobra karta. Kdaj se boš ti možil? Bomo videli, če bom naslednje ali pa že to leto potreboval kopljaše. Je pa dornavska ciganka napovedala vse dobro. Pa je, da sem vreden, no? Ti pa si tudi vreden. Ti kaj drugega si pričakoval? Hvala, dornavski cigani, ki so napojili mestni trg z muziko. Lep pozdrav. Je pravi ali je plastičen? Ni, pravi otrok je, dobro. Dajmo jim zaploskat, drago občinstvo, tudi častna tribuna. Mogoče Preverimo tvoj karakter. dajmo probat tudi letos, zakaj pa ne? Ejte, bravo. Domače? Še enkrat, naslednje leto me bo učilo, v tretje gre rado, nikoli ne vzemi nič od cigana. Hvala! Klarja, začniva pri naslednji skupini z angleščino, da se jaz oziroma moje brbončice malo odpočijejo. So the next group, the Cockerels from Nova Vask i Markovci. The Cockerel is an ethnographic character that brings health and good flavor to poetry. Their heads are covered by a conical cap made of paper, which is decorated with colorful ribbons. They wear white trousers and white robe and ride a stick with a carved hen's head at the front end, while the width of hen's feathers is attached at the back end. Cockerels are also accompanied by a collector. Naslednji so piceki iz Nove vasi pri Markovci. Dajmo jih pozdraviti z enim aplavzom. Na tej strani voza piše takole. Če te nam kaj dara dali, boste letos dobro letino praznovali. Torej, Picek, etnografski lik, spada med tako imenovane ptičje maske in s svojim obiskom prinaša zdravje in dobro nesnost pernatih živali. Picek ima na glavi kapo iz kartona, oblepljeno s pisanimi trakovi, bele hlače in čez ramena poveznjeno belo ladjo. Med nogama nosi leseno palico, ki ima na sprednjem delu rumeni njur, rdeč greven in nekaj perja. Na zadnjem delu palice je izdelan rep iz kokošjega perja. Piceki seveda imajo s seboj pobirača, ki jih tudi malo priganja. Se pa najde tudi kaj za pojest. Malo koruze.
mogoče pa med pticeki najdemo še kakšnega fazančka. Klaudija, bi pa lahko šla pogledati tudi v ta krjak, ne? Ja, kaj se v njem skriva? Kaj se Je to ne? pšenica, ječmen, oves, koruza in friška jajca. Torej, friška jajca, sveža jajca v kokošnjaku. Koliko so? No, mogoče jih lahko ponudite komu od političnih veljakov. Naj povem, da je pust seveda čas satire in včasih, dobrih starih časih, je bilo dovoljeno marsikaj. Spomnim se enega leta karnevalske skupine z velikim vozom z obrazom predsednika Busha, najviškega takratnega predsednika. Dalje pa ne bom opisoval, bili so zelo izvirni. Imamo tudi dodatno karnevalsko skupino. Naslednji se nam predstavljajo Tlačani iz Spuhlje. Lepo pozdravljeni in Tlačani se v karnevalu predstavljajo kot prinčevi podložniki. Oblečeni so v preproste delovne obleke tistega časa, s seboj pa nosijo različna orodja. Njihov princ je klinc Hauptmann Spuhljanski, povednik strelskega dvorca, princ ptujskega karnevala leta 2006 in še danes so združeni v skupino, ki šteje kar 110 članov. Predstavljajo običaje kot so košnja mlatve, spravila pri sušenju krme, ženske sokolice, kuharice. Izven pustnega časa pa se kot srednjeveška skupina udeležujejo raznih prireditev po Sloveniji in v tujini. Danes nam bodo prikazali, kako so si nekoč na vasi pomagali pri spravilu lesa, drv za ogrevanje v zimskem času. The sirs from the village of Spuhlja present themselves as subject to the 7th Prince Carnival, Klinc Hauptmann Spuhljanski, from 2006. They wear simple work clothes from that period and carry different tools. They form a group of 110 members, which present old habits such as mowing, threshing, drying, and storing of fodder. The women are mainly laundresses and cooks. They attend different medieval-themed events in Slovenia and abroad. Today they will show us how they once stored wood, meaning logs for heating during winter. Hvala Tlačanom. Logistika. Mislim, da so si odpočili tudi z enim domačim špricarjem. Hvala, seveda. Evo. Jebem tež. Hvala in aplavz za Tlačane iz Spuhlje. In če gremo k naslednji skupini. Cigani Dornava iz etnografskega društva Cigani Dornava. No, skozi zgodovino so cigani redno prihajali v Dornavo in na robu vasi so si v manjšem gozdu postavili svoj tabor, kar jim je dovolil dornavski gospod, ki je bival v baročnem dvorcu. Od tam so hodili od hiše do hiše, prosjačili in vaščane prosili za darove. Domačini so njihov način življenja opazovali in lik ciganske skupnosti spremenili v svojo etnografsko pustno masko. Cigani Dornava gostujejo na mednarodnih karnevalih v Srbiji, Hrvaški, Italiji, Madžarskem, Makedoniji, Črni Gori in Avstriji. Mlade ciganke pa vas bodo tudi očarale z etno-ciganskim plesom. Ponosni so seveda, da iz njihovega društva prihaja 14. princ ptujskega karnevala, Miroslav Slodnjak, vitez Dornavski. Cigani pa so vedno v gibanju in tako je tudi danes. Boma se bolj zmenila zmenjeno? Kar na roke.
Cigani so vedno v gibanju, nemirni, njihovo cigansko geslo pa se glasi: Cigani smo dobri ljudi, vi pa tudi. Please welcome gypsies from the Dornava Ethnographic Association. Gypsies have been visiting the village of Dornava on a regular basis since the 1950s. They will make a camp just south of the village near a small forest, marking a starting point of their begging ritual from house to house. The locals observed their lifestyle and after 1950 decided to develop this character into their very own ethnographic carnival mask. They perform on international carnivals in Serbia, Croatia, Italy, Hungary, Macedonia, Montenegro and Austria. Their association and their member, the 14th Prince Carnival, Miroslav Slodnjak, Vitas Dornovski, carefully preserve this tradition under the slogan, "We the Gypsies are good people and so are you." Še prevedem za vse, ki mogoče prej niste razumeli. Cigani smo dobri ljudje, vi pa tudi. Cigani smo dobri ljudje, vi pa tudi. Včasih na slovenski televiziji bi mogoče zato bili podnapisi. No, Cigani seveda s seboj pripeljejo vsega živega, kot vidite tudi svoj veseli ciganski band. Mala svojo muziko. Dornav je vsekakor veselo. Hvala! Hvala lepa, Cigano. Mislim, da Cigani niso tukaj za zadnjim traktorjem. Se tukaj prodaja? Kaj imamo to? Ja, že imam, veš, hvala. Imam tako železno. Ampak za rezervo. Iskrene čestitke. Vidim, da bodo Cigani Dornava plačali mogoče malo višjo ekološko takso letos. Pazite, ker je tukaj tudi premier, častni pokrovitelj 58. korentovanja, dr. Miro Cerar. Še vedno se pustim prepričati. Etnografsko društvo Cigani lepo pozdravljeni. Kak so zdaj to 4 generacije? Povejte mi, kaj je mama. Tukaj naj opozorim novinarje, da nekoliko fotografirate Evo!
deca pravi, ne grešajo. Dajmo naprej pozdraviti še cigane iz Dornave, iz etnografskega društva Cigani Dornava z enim bučnim aplauzom. Hvala lepa, vidimo se. Vkolikor se karkoli pogovarjate z njimi. Jaz ne odgovarjam za nič in seveda 5 evrov. Srečno bo novo godino, da ide, da je za 10 evrov. Za cigari iz Dornave pa tukaj na mestnem trgu že nestrpno čakajo Ruse iz skupine C-Trg Ptuj. Dajmo jih nagraditi z enim aplauzom. Rusa je živalska maska, ki naj bi predstavljala konja, skrbi za plodnost in zdravje pri konjih in drugih živalih. No, v Ruso se spravita dva fanta, vodita pa jo pobirač in gonjač, oblečena v stara oblačila. Obraz ima seveda zakrit masko, premazan z barvo. Ruso, gonjač in pobirač vodita od hiše do hiše, danes do mestne hiše in seveda prodajata domačim. Rusa je seveda nagajiva žival, skače, hlasta po ljudeh, se meče po tleh, gonjač jo skuša okrutiti z bičem, če mu le to uspe. No, Ruse v skupini C-Trg Ptuj so zaposleni na elektro- in računalniški šoli Srednje šolskega centra Ptuj in mestne občine Ptuj. V skupini je tudi državni svetnik Rajko Fajt. Častno tribuno opozarjam, da ne vem, v kateri Rusi je državni svetnik Rajko Fajt, tako da... Meet the Rusa, which is supposed to represent a horse. It brings health and fertility to horses and other animals. The Rusa is animated by two boys. The third and fourth assume the roles of the drummer and the picker. They wear masks or paint their faces. They take the Rusa from door to door selling things. During that time, the Rusa plays tricks, jumps around, bites people, and throws itself to the ground, while the drover controls it with a whip. The employees of the secondary school for electrical engineering and computer sciences are members of the town hall, and among them today also is the director of the school, Rajko Fajt. Tako, hvala Rusom in pazljivo, seveda, drago občinstvo, da Rusa ne hlasti po vas. Seveda pa za Rusami že v nestrpnem pričakovanju kurentov. Predstavilo se nam bo 29 skupini in seveda lik kurenta in njihovi pustni obhodi so močno zasidrani v krajevno dediščino in so pomemben del lokalne in regionalne identitete, saj vplivajo na prepoznavnost krajev, regije in Slovenije. Ob prihodu kurentov tukaj na mestni trg bomo seveda počastili vpis obhodov kurentov na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Pravkar pred mestno hišo poteka izmenjava daril med županom mestne občine Ptuj, Miranom Senčarjem in častnim pokroviteljem 58. korentovanja, predsednikom Vlade Republike Slovenije, dr. Mirom Cerarjem. Najprej bo darilo malo plastiko kurenta akademske pripadke Medije Zupanič, županom izročil častni pokrovitelj 58. korentovanja, predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Mirom Cerarjem, nato pa bo župan mestne občine Ptuj, Miran Senčar, izročil premijev masko kurenta s posvetilom častnemu pokrovitelju. Premijer bo županu tudi slavnostno izročil certifikat za
Slovensko holokultov na UNESCO reprezentativni seznam kulturno-dediščine človeštva. Ob predaji so prisotni drugi Damjana Plečnik, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, magistra Ksenija Kovač-Nasnavnič, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, Branko Dugan, predsednik 38. svetovanja in podpredsednik dveh, Vlado Valec, predsednik Zveze društev projektov Nova Srednja, takrat na svetu Vlade Republike Slovenije, tudi članova delegacije in drugih zavednih, podpredsednik zboru projektov na mesto seznam, 7. decembra 2017, pozdravljamo tudi Andreja Krasnica, predsednika Slovenija. Thank you.
Še danes seveda v slovenstvu pričakuje na Največkrat je princ kakšen pomemben meščan, thank you, podjetnik ali pa trgovec, nekdo, ki je zaslužen pri promociji karnevala tistega mesta. Do njihovega novega princa
sveta princev, tako kot tukaj na Ptuju, ali pa se vključi v komitej, ki pomaga pri organizaciji prihodnjih karnevalov. Dobrodošli, dragi princi iz Lona, iz Belgije. Gospoda Marka Princa iz Buklje, naj zanje zasnuje nov etnografski lik. Skupno sodelovanje je obrodilo podobo divje svinje, ki se danes predstavlja tudi v slovenski pustni prestolnici. Pozdravite divje svinje iz Belgije, iz mesta Lyon. Priča smo etnografski dediščini nastajanju in pozdravimo jih. Z enim bučnim aplavzom. Thank you. Thank you. Thank you, our friends, the Wild Boars from Belgium, from Allons. Kot naslednji pa se nam predstavljajo prijatelji. Bo že držalo, preveril sem iz Slovaške, iz Banske Štiavnice. Sitnan, folklorna skupina, je nastala v 50-ih letih prejšnjega stoletja na srednji šoli v Banski Štiavnici. Njeni člani so bili večinoma učenci in skupina predstavlja rudarsko folkloro iz istega mesta in folkloro iz poslednjih slovaških regij. Njihov program vključuje predvsem petje in igranje na različnih instrumente, žalke, zbine, harmonike in podobno. Vsako leto hodijo 30-krat na slovaškem Ljubljani. To pa je tudi na različnih obletnicah, Klaudija, Katunca, Boroko, se bova zmenila. Our next group comes from Slovakia, and it's called Sitnan, after the name of the highest hill in the region of Banska Štiavnica called Sitno. The folklore group came into being in the 1950s at the secondary forestry school in Banska Štiavnica, and so it has existed for over 50 years. Thank you, our friends from Slovakia. Kot naslednja pa se nam predstavlja skupina Ples dežja iz Strumnice, iz Makedonije. Pa poglejmo, če bodo danes na Ptuju zavladali oblaki. Lepo pozdravljeni. Please give a warm welcome from our next group from Strumica, Macedonia, Rain Dance. Dajmo jih pozdraviti, prijatelje iz Makedonije in njihov ples dežja z enim aplavzom. Za njimi prihaja skupina razigrani sladoledi iz osnovne šole Nata Jeličić iz Šabaca, iz Srbije. Dobro nam došli.
In če se sprašujete, s čim bi se ohladili v teh dneh, zelo vročih dneh, imamo za vas rešitev, so zapisali, predstavljamo vam različne sladolede, jagoda, vanilija, kiwi, čokolada, pa tudi miks. So here are cheerful ice creams from primary school Nata Jeličić Šabac from Serbia. I'm all about that bass, Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys shakes. All the right junk in all the right places. I see the magazines working that Photoshop. We know that shit ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about the side. Hvala razigranim sladoledom iz Šabaca v Srbiji. So if you are ironically wondering how to cool up these days, we have a solution right here. There are different ice creams: strawberry, vanilla, kiwi, chocolate, and so on. Thank you, Primary School Nata Jeličić Šabac, Serbia and the Cheerful Ice Creams. Kot naslednja skupina se nam bo predstavila skupina Veseli cvetovi iz Vrnačke banje iz Srbije. To pisano cvetje kulturno-umetniškega društva Braševič je dočakalo svojo razkošno pomlad, svoje toplo poletje in tudi končno karneval, na katerem lahko pokaže svoje pravo razkošje. Let's meet the happy blossom from Vrnjačka banja from Serbia. The colorful blossom of Cultural Artistic Association Abrašević have created the luxurious spring, the warm summer, and finally the carnival, where they can show their real beauty. Dajmo jim pozdraviti prijatelje iz Srbije z enim aplauzom. Veseli cvetovi bodo odplesali seveda proti karnevalski dvorani. Hvala vam, dragi veseli cvetovi. Kot naslednja skupina pa prihaja Arlekino v svetu barv iz Banja Koviljača iz Srbije. Nekoč so na dvorci kralja zabavali klovni in pajaci s svojimi cirkuškimi podvigi. Danes se bo nam predstavila karnevalska skupina Kraljevi karneval iz Banje Koviljače z razigrano umetniško masko. Pa poglejmo! Hvala, uživajte, upam, da ste uživali. Tudi vi, dragi obiskovalci, v nastopu Arlekinov v svetu barov. Še obvestilo, z nami je mali kurent Tit Meško. Verjamem, da bo se našel izmed 700 kurentov, se je izgubil. Tako da, če ga kdo pozna ali pogreša, mali kurent Tit Meško je tukaj pod odrom. Gremo naprej, Klaudija. Tukaj še nekaj Arlekinotov. Naslednji se nam predstavljajo Mystique with Wings iz Šlapanice, iz Češke. Dagmar Fajtova je ustvarjalka, umetnica, krojačica in vodja te karnevalske skupine. Nekega dne se je odločila, da bo naredila kostume za svoje prijatelje, za lokalni karneval. In naj povem, da dame obiskujejo tudi beneški karneval, kjer so v amaterskem delu tekmovanja zasedle drugo mesto. Vsako leto pa svoji skupini dodajo 3 ali 4 kostume. Izvolite, here you go!
for a local carnival and it was a great success. The group has also visited the carnival in Venice and today they are with us. Thank you, Mystique with Wings from the Czech Republic. Dajmo jih pozdraviti z enim aplauzom. Za njimi pa še Biogradska korida iz Biograda na moru, iz Hrvaške, iz srca Jadrana, kraljevega mesta Biograda na moru. Prihaja pred vami zanimiv ples Biki, Biogradska korida 2018. Poglejmo, kdo bo močnejši, Biki ali Toreador. Kdo bo prvi podlegel in pokleknil. Let's all welcome the Biograd Bullfight group from Biograd na Moru, from Croatia. From the heart of the Adriatic royal town Biograd na Moru, here to present an interesting dance with bulls. Biogradska korida 2018. Let us see who will win and who will lose. Hvala, dragi prijatelji iz Hrvatske, iz Biograda. Vidimo se ovog Augusta Kočkverića. Runda će biti na mene. Hvala vam. Ole, Biogradska korida. Hvala vam. Prekrasno cvetje iz Lorana na Hrvaškem pa so že za njimi. In pravijo takole, smo Slovenci, smo člani Slovenskega kulturnega društva Snežnik iz Lorana na Hrvaškem. Radi se družimo, ohranjamo slovensko besedo, slovensko kulinariko in predvsem kulturno dediščino ter slovensko pesem. Maska naj bi bila prekrasna kot cvetje, če mu dodamo še čudovito pesem, skupaj tvorijo lepo celoto. Dobrodošli! Our next group are the wonderful blossoms from Lovran, Croatia. They say that they are Slovenes who live in Croatia. They like to hang out, speak Slovenian, prepare Slovenian dishes, and above all, preserve Slovenian cultural heritage and sing Slovenian songs. Their mask is like a beautiful blossom that forms a perfect ensemble with a very lovely song. Dajmo jim prisluhniti. Hvala prekrasnemu cvetju iz Lorana, iz Hrvaške. Še ena skupina iz Lorana je z njimi. Toronjera, pustno društvo Toronjera je bilo ustanovljeno leta 1923 na pobudo ljubiteljev pusta. Ti so želeli, da se organizirajo službene zabave na maskah. Šlo je za poznane Lorance, ki so v času pusta, seveda tako kot na Ptuju, se zabavali, se družili. Predpisali so službeno uniformo, sestavljeno iz črnega fraka, sivih hlač, pepita, slamnatega klobuka, pajeta, v roki pa so imeli leseno palco bagulin. Toronjera je imela v preteklosti vzpone in padce, med vojno in po vojni je bila prepovedana, leta 1970 pa obnovljena in takrat naprej tudi nastopajo. Izvolite. So the group of Toronjera from Lovran, Croatia, and their Carnival Association. You can see their work uniform, consisting of black tailcoat, gray pants, pepita attached hat, pajeta, and a wooden stick in the hand. Dajmo jih pozdraviti, naše čezmejske sosede iz Lorana na Hrvaškem. Kot naslednji pa prihajajo Mulhouse Baggies iz Mulhousa v Franciji. Baggi
Vagis je tradicionalni alzaški pustni lik, ki ga je nemogoče spregledati zaradi velikanskega nosu. No, bluze Vagis ima rdeče barve, ta nos. Gre za karikaturo prebivalcev Alzacije, ki so nekdaj delali v Baslu, v Švici in nekako vedno znova večino zasluženega denarja pretopili v drago švicarsko pijačo. Mislim, da je mali kurent našel svojega očeta. No, Vagise krasi tudi širok in prekrasen nasmešek, seveda bujna pričeska v najrazličnejših barvah. Nosijo bele hlače, modro majico in rdeč šal, ki so poklon francoski trobojnici. Vagi pa se, tako kot pri nas, od kraja do kraja nekoliko razlikujejo, tako da je skupina iz bluza v vsak svoj lik unesla tudi osebno noto. Our next group are the Bluza Vagis, which are traditional Alsatian carnival figures recognizable for their giant red noses. Vagis boast with white smiles and colorful hair. They wear white trousers, a blue shirt and a red scarf, a tribute to the French flag. Dajmo pozdraviti prijatelje iz Francije. Z njimi se seveda lahko tudi fotografirate, bodo zelo veseli. Muluse Vagis, thank you and welcome to the Slovenian Carnival capital. Thank you very much. Za njimi pa že veseli klovni skupina, ki jo sestavljajo princ Gašper I in seveda njegovi prijatelji. Vozijo se v starodobnih vozilih, Trabant, s svojimi norčijami in veseljem pa razveseljujejo otroke in tudi odrasle. Kdor želi, jih lahko zelo lepo prosi, pa se morda s njimi tudi zapelje en krog po Ptuju, kot sem prej povedal, po pustni prestolnici Slovenije. Dobrodošli, Gašper I, prvi princ ptujskega karnevala. Here are the Happy Clowns, a group with Prince Carnival Gaspar I and his friends. In the carnival time, they drive around Tui in Trabant old-timer. They cheer up everyone, the young and the old, with their friends. And if you ask them very kindly, they'll be happy to drive you around for a while. Hvala in pozdrav za vesele klovne. Z njimi pa že prihajajo navihani glasbeni palčki, ki so pihalna godba Markovci, navihani palčki muzikanti. V Staro mesto smo prišli, da zagodemo vam kakšno, kar nas zelo veseli, so zapisali. Naša pot je bila dolga, vendar nismo zmatrani, saj imamo mi vas radi, k vam z veseljem smo prišli. Vsem sodelujočim v karnevalski povorki in seveda obiskovalcem pa želimo veseli fašeng. And here are the mischievous musical dwarfs from the brass band Markovci. They've come to the old town to cheer you up with music because this is what they do. They've traveled a long way but aren't tired. They love to play for you because they care for you and they wish you all a happy carnival. Dajte malo zaplesati z njimi tukaj na mestnem trgu, se poveseliti. Seveda se lahko krepčate tukaj pri naših ponudnikih. Sedaj pa pričenjamo že s tistim tekmovalnim delom, torej za navihanimi glasbenimi palčki iz pihalne godbe Markovci. Naj povem, da bomo od številke 28 naprej, torej danes podelili nagrade za najboljše, najlepše in najbolj izvirne
karnevalske maske. Skupaj bomo podelili 8.000 evrov bruto nagrad in 28 do 41, torej imamo 41 skupin. Hvala vam, pihalna godba Markovci. Lahko jim tudi zaploskate. Je dovoljeno, mi sporočajo. Kaj bi bil karneval brez glasbe, Klaudija? Res čudovita točka, ki nas bo povedla v tekmovalni del povodke. So this moment we are awarding the best and the most beautiful, the most innovative carnival masks with the group at number 8. The competitive part of our parade has started. In naša prva skupina, Olgožuški, na ulici Filmske osnovne šole v Torovi, ali pričamo na modo, vsi silno želimo ponadi. Ujete nas Olgožuški, hitrimi parki, klasični govori, namišljenimi sonotami in brezkrstnimi antulji. Poglejmo, kako se nam bodo predstavili. Izvolite, trg je vaš. Hvala, danes sonce, polka, noč, our next group. Naj melodijo narekuje prebujanje pomladi. Bomo skušali urediti glasbo, ni glasbe, žal. Olgožuški, prosim, da se nam predstavite. In zaplešete. Da predstavite svoje like. Mogoče jih lahko nagradimo z enim aplavzom, da jih malo spodbudimo. Hvala, osnovna šola Olgica in Olgožuški. Za njimi pa prihaja družina naše kranjske čebele iz osnovne šole, Selnica v Pravi, in že dolgo vodijo projekt Šolski čebeljak, v katerem svoje bogato znanje na učence prenaša učitelj in čebelar Blaž Lovič. Učenci ne samo, da skrbijo za čebele in za čebeljak, pač pa tudi šolski jedilnik popestrijo šolskim medom in na mednarodnih tekmovanjih dosegajo odlične rezultate. Tako so povedali, da so skupaj načrtovali in oblikovali maske za vse starosti otrok od 1. do 7. razreda, uporabili so preproste materiale in tehnike in predstavljajo pravo slovensko čebeljo družino, družino kranjskih čebel sivk, ki niso rumeno-črne, pač pa temno-sive barve. Dobrodošli, družina naše kranjske čebele iz osnovne šole Selnica v Pravi.
Hvala vam, izvolite. Let's welcome the family of Carniolan honeybees from the primary school Selnica Obdravis. As you can see, the bees are not typical yellow and black, but gray and black. Let's all greet them with "Let it be." Let it be. Drage čebelice, hvala vam. Seveda pa jih nagradite z enim aplavzom, drago občinstvo. Za njimi pa prihajajo morda že skoraj avtohtona ptujska maska. To so polihrenovke iz Perutnine Ptuj. Lahko jim rečete karkoli, a nikoli jim ne recite hrenovke. Saj so narejene iz 90% najkakovostnejšega piščančjega mesa, nežno dimljene in skrbno začinjene. Preprosto, odlične in najboljše. So the chicken-friendly breeding from Perutnina Ptuj. The fertile Styrian land has been closely connected with poultry breeding since forever. This is part of the Perutnina Ptuj DNA, the only Slovenian company returning to the roots of traditional chicken-friendly breeding. Only the best from Perutnina Ptuj. Se opravičujem, Perutnina Ptuj, piščancem, prijazna areja, tudi pijancem, rodovitna Štajerska polja, že od nekdaj povezana s tradicijo reje Perutnine, tudi vinska trta raste pri nas. No, ta je odkana v zgodovino Perutnine Ptuj, ki že več kot stoletje povezuje rejce po zelenem podeželju. Nov standard piščancem prijazne reje Perutnine Ptuj se vrača k značilnostim tradicionalne domače reje Perutnine. Danes pa se lahko tudi na lastne oči prepričate, da so njihovi piščanci zdravi, močni, poskočni, zaenkrat še ne pijani, samo najboljše iz Perutnine Ptuj. Se vidimo v karnevalski dvorani, dam za veliko rundo. Tako, sedaj pa torej polihrenovke iz Perutnine Ptuj. Torej, lahko jim rečete karkoli, le ne recite jim hrenovke, ker so narejene iz 90% najkakovostnejšega piščančjega mesa, nežno dimljene, skrbno začinjene, preprosto odlične in najboljše. Let's meet the Poli chicken sausages from Perutnina Ptuj. You can call them what you will, but they are not normal sausages. They are made from quality chicken meat, perfectly smoked and seasoned. Simply the best. Ko je Polika, je že malo prepozno za slamo. Mogoče bi se morali voziti pred piščancem prijazni reji. Ja, preveč naročil mi sporočajo tukaj iz Perutnine Ptuj v času pusta. Naslednja karnevalska skupina, Mavrična fantazija iz Puhlje, pravijo takole: živimo v Mavrici kaosa, saj je življenje kot Mavrica. Da Mavrica nastane, so pa potrebni oblaki, dež, sonce. Oni se seveda zavedajo, da ko posije sonce, se razprostre Mavrična fantazija, vsem vidna, čarobna, občudovanja vredna, pa vendarle nikomor dosegljiva. Življenje nam navrže izzive in vsak, ki si ga želimo doseči, spremlja seveda Mavrica. Mi smo Mavrica v nevihti življenja in oblak drug ob drugem. Skupaj z vami smo Mavrična fantazija priložnosti iz Spuhlje. The rainbow fantasy from Spuhlja. Life is like a rainbow. For the rainbow to appear, there have to be clouds, rain and sun. When the sun shines on the rain, the magical, admirable, but unreachable rainbow fantasy appears. We are the rainbow in the storm of life, and
we are here to help you accept new challenges of life every day. No, iz Spuhlje so povedali, da so vse kostume ročno zašili, zanje porabili skoraj 750 tekočih metrov tila za mavrice in 95 kvadratnih metrov pene, iz katere so ročno naredili vse oblake. Na svoj voz pa so seveda, to je Trotl Zigar, tudi dali muziko. Dajmo jih nagraditi z enim aplavzom, mavrično fantazijo iz Spuhlje in pa vidimo, da s seboj vozijo tudi eno malo sonce, kar v vozičku, verjamem, da mu je toplo. This is the first rainbow this year, I believe. Ja, mislim, da je v snegu morica skoraj da nemogoča, ampak jaz upam, da ne bodo priklicali dežja. Sprašujem, kje je padlo na zemljo njeno krilo, njen krak. Ste pred občino, lahko vam povem, da ste pred občino. Hvala, dajmo en aplavz za mavrično fantazijo iz Spuhlje in njihovi inovativni maski, torej ogromno materijala. Ena mavrica bo vidim, da zašla tudi tukaj na oder skoraj da. Bomo videli, ali pa se bo pridružila naslednji skupini. Aplavz! Hvala vam, Hvala. Spuhljani. Kot naslednji pa prihajajo Hugoti in Hugoline iz Moškanc, so pa takole zapisali. Kdo junaka ne pozna, ki si v skandinavskem gozdu je doma. Da v teh gozdovih troli so, dolgo se ni vedelo. In glavni je med njimi naš Hugo, eden in edini. Z njim njegova žena Hugolina, ki je prava dama fina. Ko Hugo na njo ne pazi, zlobna vila hitro za njo se priplazi. In če jo ulovi, jo v kletko napodi, a Hugo z našo pomočjo vedno nazaj si jo izbori. Skupaj po jamah se podita, kjer diamante dragocene lovita, tudi v Moškance sta prišla, da najdeta vsaj kakšen kos zlata. A komaj tu sta ugotovila, da pravi zaklad sta odkrila, vsaj luk v roke sta dobila. Zdaj se skupaj veselimo in do jutranjih ur borimo. 45 res ni kar tako, skupaj z nami vam še lepše bo. Torej Hugoti in Hugoline iz Moškanc pripeljali so, vidim, da tudi zlobno čarovnico. Right in front of you, you can see Hugos and Hugolinas from Moškanci. The group from Moškanci has written a beautiful song about the creatures of the Scandinavian woods. The poem talks about the rescue of Hugolina and how they were looking for diamonds which they found in Moškanci. As a result, they celebrate and dance with the people from the village. Tako nam je včasih tukaj zabode tudi tehnika in skupine, ki tekmujejo v karnevalskem delu. Predvsem prihajajo iz okolice Ptuja. Najbolj so zaslužne za ohranjanje torej te karnevalske povorke, tradicije maskiranja v karnevalske maske, tako tudi
seveda Hugoti in Hugoline iz Boškanjc. Hvala vam! Za njimi pa se nam bodo predstavili zaspančki iz društva Kocel. Sporočajo pa vam naslednje. Pozdravljeni, zaspančki smo prišli, da pokažemo vam, kako se spi. Zaspanček spi. Juhu, mi smo prišli, da bi zaplesali z nami vsi. Naj nocoj ima noč svojo moč in nikogar ni treba klicati na pomoč, saj pridemo zaspančki mi, ki nikoli se nam ne spi. Ko pade noč, zaspanček ne zaspi, ko se stemni, zaspanček se zasmeji in karneval takrat zaživi. Luna zasije, zaspančku srce bije, zvezdice žare, zaspanček plesati začne. Pleše, skače, se vrti, celi karneval, tor drži. Na karnevalu je lepo, saj spat ne rabimo, ko pa proti jutru se zdani, takrat zaspanček malo zaspi. Let's meet the sleepyheads from the Kocel Association. The members of the Kocel Association will show us how to sleep properly. When you feel like falling asleep, they come to help. Sleepyheads are never sleepy. When the darkness falls, they smile and dance and cherish the carnival. And when the sun comes up, sleepyheads go to rest. Ok, vidimo, budilka je zazvonila in poglejte, kako so se zaspančki razživeli. Hvala vam, dragi zaspančki. Dajmo jih pozdraviti z enim aplauzom, drago občinstvo, tukaj na Mestnem trgu. Za vse, ki ste se nam še pridružili, naj vas povabim zdaj na Mestni trg v Prinčevo tiskarno in kovnico denarja, kjer si lahko izdelate spominski novčič 58. kurentovanja. Naslednja tekmovalna skupina v karnevalskem delu pa so duhci iz Bukovc, iz Vopošnice. Letos se vam na pustnem karnevalu že 21. leto zapored predstavlja pustna skupina iz Bukovc, iz Vopošnice. Šteje kar 65 članov in predstavili se nam bodo kot duhci. Duhovi znajo biti skrivnostni, strašljivi, srhljivi, vendar tudi prijazni in dobronamerni. Letos predvsem prihajajo kot tisti dobri duhovi, ki se ljudem približajo, da bi jim pomagali. Zato se jih nikarte ne bojte. Let's meet the ghosts from Bukovica, Vopošnica. This year, the group from Bukovica, Vopošnica greets you with their carnival mask for the 21st time. As every other year, they spend a lot of time making their masks. They appear in front of us as ghosts, not the scary ones, but the good ghosts who come to people to help them. So don't be afraid. No, duhci so s seboj pripeljali tudi enega malega duhca, ki pa je že zaspal v čakanju na prihod pred mestno hišo. Preveč je strašil in se je trudil. Dajmo malo zaploskati duhcem, dragi obiskovalci. No, kot vsako leto so tudi v Bukovcih na veliko šivali, porabili so tak 160 metrov blaga, 7 lesovitnih plošč, veliko letov iz lesa, vjakov železa za konstrukcijo, predvsem pa ogromno prostega časa, da je to vse skupaj nastalo in dajmo jim zaploskati, dragi obiskovalci, duhcem iz Bukovc, začneje iz Vopošnice, za njimi pa že nestrpno na prihod na Mestni trg pričakujejo mali Rimljančki iz Sobovic. Takole so zapisali minila so stoletja, ampak naše vedno velja, da cesar pravda naše vsi. Prijatelji dragi, mi mravljice male potomke z Borovskega prestola, še vedno živimo pod vašimi nogami in skrbimo, da boste vedno lahko mirno spali.
dožnost, da Rimljančki mali pridemo pogledat na okrog, ali v tem kraju vlada še red. Če pa reda ni, da kaj hitro naredimo, saj imamo vse, kar za pravo vojsko spodobi se. Če je vse okej, se bomo z vami veselili in pustni čas s plesom in glasbo proslavili. Manjka nam le opojna tekočina, za katero vsak Rimljanček ve, da je boljša kot svinjski kare. Od nekdaj naš cesar se veseli in veli, da Rimljančki prav brihtna pitja smo, pa veliko se smejte in radi se imejte, pravijo mali Rimljančki, ki jih predstavljajo člani turističnega društva Solinci. Here are the little Romans from Solinci. Centuries have passed and little workers from Solinci are still ruled by Caesar. The little Romans are very diligent workers. They are assuring order around us. If everything is in order, they can dance and sing with us. And for that, they just need good wine and delicious food. They wish you all the best